Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje gusoza umwaka mu mahoro, nkanabifuriza kuzatangira utaha mu yandi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku mugabo bita ALEXEI NAVALNY, mbona wavugishije ibitangazamakuru byinshi. Uyu nguyu rero akaba ari umwopoza cyangwa se abanyaburayi bamwita umwopoza wa Vladimir Putin, ariko nge mwita umugambanyi w'Uburusiya urimo kugambanira Uburusiya. Uyu nguyu rero akaba arimo kuvugwaho byinshi kubera ko Vladimir Putin yamuvanye aho yari afungiye bamwohereza ahandi hantu kure cyane, tugiye kuganiraho muri iyi podcast. KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, rero ALEXEI NAVALNY ni muntu ki? Ni umuntu abanyaburayi n'abanyamerika bagaragaza nk'umurusiya uhanganye na Vladimir Putin, uhanganiye na Vladimir Putin ubutegetsi. Nanone bakamugaragaza nk'umuntu Putin atinya cyane, kubera ko igihe cyose agerageje kuzamura umutwe bahita bamufunga. Ibyo bigatuma abanyaburayi bavuga ko ari umuntu ufite imbaraga zo kuba yatsinda Vladimir Putin. Ariko nanone ku ruhande rw'Uburusiya, uyu ALEXEI NAVALNY ni umurusiya, yego umurusiya wize muri Amerika, umurusiya wabaye mu Burayi cyane, akaba ari umurusiya wagiye ukorana n'ama NGO menshi cyane y'abanyamerika n'abanyaburayi. Akaba ari n'umuntu wagiye aterwa inkunga cyane n'abanyamerika kugira ngo ateze imvururu mu Burusiya, cyangwa se atere Vladimir Putin igitutu, cyangwa se abe yamubera umwopoza wanamuvana ku butegetsi. Ibyo rero byakomeje kuba induru za hato na hato, yafunzwe, yafunguwe, yahungiye hanze, yahungiye aha. Mperuka induru ziwe nyinshi cyane ari mu Bwongereza, niba atari mu Budage. Noneho nyuma yaho ubwo mu Burusiya bamukatiraga bambwira ati wowe uri umugambanyi, we yahisemo noneho kuvuga ati reka ntahe mu Burusiya njye guhangana na Vladimir Putin. Ndi hehe? Ndi i Moscow. Atega indege agera mu Burusiya, akihagera asanga amapingu aramutegereje ku kibuga cy'indege. Gusa uyu mugabo ni umuntu wakomeje kuba ikibazo cyane kuri Vladimir Putin n'Uburusiya, kubera ko nk'uko mubizi buriya abanyamerika bakoresha cyane NGOs zabo hirya no hino ku isi mu kudistabinga ubutegetsi bw'ibihugu. Nibyo mujya mwumvamo ngo amaraporo ya Human Rights Watch, ibiki. Izo zose ni NGOs ziza mu gihugu zikadistabinga ubuyobozi buhari mu gihugu. Sometimes zigakorana n'abaopoza, zigakorana n'abarwanya ubutegetsi, mbese bikabura ari ibintu biri hasi hejuru, kandi ari ibintu biterwa n'abanyamerika. Ibi rero nibyo twabonye uyu ALEXEI NAVALNY asohora icyo yise amaraporo y'imitungo ya Vladimir Putin, asohora amazu y'akataraboneka ya Vladimir Putin, yavuga ko ari umuntu urimo gusahura igihugu, afite ibintu by'indengakamere birenze, yasahuye Uburusiya, mbese agaragaza isura mbi cyane ya Putin. Ndetse anahamagarira Abarusiya kujya mu myigaragambyo. Murabyibuka mbere yuko Vladimir Putin atangiza cyangwa se kudeta ya Maidani, kudeta yabereye muri Ukraine itaraba. Iyi kudeta
yabereye muri Ukraine itaraba, ALEXEI NAVALNY niba mwibuka, nyuma y'imyigaragambyo yabereye za Libya, nyuma ya kiriya kintu bitaga ngo ni Arab Spring kimaze kuvaho, muribuka ko iyi myigaragambyo yahise igera no muri Moscow. Ingera muri Moscow, uyu ALEXEI NAVALNY agerageza kugumura abarusiya benshi cyane bagiye mu mihanda. Murabyibuka ko hakoreshejwe n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo aba barusiya bave mu mihanda. Gusa abarusiya baje kongera kugarura ubwenge no kumenya icyo bafite muri Vladimir Putin ubwo habaga kudeta ya Maidan, kuko iyo kudeta itarabaho bagaragazaga Vladimir Putin nk'uwafunze abopoza be, bagakomeza izo propaganda zo kumvisha abarusiya ko Vladimir Putin adashaka opposition. Ariko kudeta ya Maidan ikimara kuba, Vladimir Putin agafata icyemezo cyo guhita yigarurira Crimea mu buryo bwihuse, ndetse akanatangiza no gufasha abarusiya bari batuye muri Donbass kwirwanaho. Abarusiya bahise babona ko bari baribagiwe intwari Imana yaboherereje, ubutwari bwa Vladimir Putin n'uburyo aharaniramo inyungu z'abarusiya n'Uburusiya. Ibyo bikaba byaratumye nanone popularite ya Vladimir Putin yongera isubira hejuru cyane. Rero uyu Navalny yakomeje gushinjwa n'ubuyobozi bw'i Moscow ko ni umuntu ukorana na NGO z'abanyamahanga zigamije gutesha umutekano, kubuza umutekano Uburusiya. Ni umuntu ukorana na NGO z'abanyamerika ziba ziri hafi ya CIA zigamije guhirika ubutegetsi mu Burusiya. Ni umuntu mbese utari ku Burusiya, bwa Burusiya tuzi nyine butagendera mu mirongo y'Abanyaburayi. Ni ukuvuga ngo uyu Navalny ushaka wamugereranya, nubwo utabigereranya wenda na Boris Yeltsin, kuko Boris Yeltsin niwe muyobozi w'Abarusiya wacishijwe mu mirongo y'Abanyamerika mu buryo bwose bushoboka. Ariko uyu Navalny we ni product biteguriye. Navalny yize mu Banyamerika, yabaye mu Burayi, ni umuntu wisanga cyane mu Banyaburayi, ku buryo ni umuntu biteguriye, bifuza ko yajya ku butegetsi mu Burusiya, noneho bakaba bajya bamukoresha ibyo bashaka. Ibi ni ibintu Abanyamerika bamenyereye cyane, ni ibintu Abanyamerika bamenyereye guhindura abategetsi mu bihugu hirya no hino. Izi ni piyo z'Abanyamerika bakoresha buri gihe. So rero uyu Navalny rero nyuma yo kunanirwa mu by'ukuri kuba yakuraho Vladimir Putin, kuko nk'uko twabivugaga ubushize, ntabwo Abanyamerika bifuza ko Vladimir Putin yavaho muri kudeta. Icyo kintu twarakiganiriye. Ntabwo Abanyamerika bifuza ko babyuka mu gitondo bakumva ubutegetsi bwa Vladimir Putin bwahirimye. Nk'abantu bareba kure, banatekereza, bazi n'Uburusiya icyo ari cyo, icyo kintu ntibakifuza, kubera ko ntibashaka ko buhita bugwa mu maboko y'undi muntu batazi na gahunda ze, kuko bavuga ko bushobora guhita bugwa mu maboko y'umuntu mubi kurusha Vladimir Putin kuri bo. Kuko nabo barabizi ko Putin ni umuntu ushishoza, ni umuntu utateza intambara mu buryo bwa cyenyege, ni umuntu ufata ibyemezo yatekerejeho kandi inshuro nyinshi cyane. Ibyo rero bituma Abanyamerika batekanye mu gihe bari kumwe na Vladimir Putin, nubwo badakorana nawe, kurusha uko igihugu cyajya mu maboko y'undi muntu batazi. Ariyo mpamvu banyuze mu nzira yo kwitegurira umuopoza wabo uzaza gutesha Vladimir Putin umutwe kugeza amukuyeho biciye mu matora. Abanyamerika bari bizeye gukomeza gushyira pressure kuri systeme z'amatora mu Burusiya, ku buryo umunsi umwe bazajya mu matora ALEXEI NAVALNY agatsinda amatora. Ariko nk'uko mubizi, amateka y'Uburusiya ntabwo ashobora gutuma ibyo bintu Abarusiya babyemera, kubera ko Abarusiya babaye mu ntambara nyinshi cyane, Abanyaburayi bashaka kubamira babagambaniye. Hari intambara za kera za mbere ya Napoleon, ugashyiraho intambara ya Napoleon, ugashyiraho intambara ya Hitler, hari y'Abanyapolonye, mbese hari intambara nyinshi zagiye ziba mu Burusiya zigamije gusiba Uburusiya ku ikarita. Ibyo rero ntabwo Abarusiya babyibagiwe. Ni nayo mpamvu Abarusiya uyu munsi mu by'ukuri bakunda umuntu nka Vladimir Putin. Kuko Putin yaza kuba ari umuntu wamenuje muri siyanse, ngo mu mibare, mu biki, ntabwo yari kuba ari perezida w'Uburusiya. Vladimir Putin ni perezida w'Uburusiya kuko ari umuntu w'indwanyi, kandi Abarusiya bakeneye umuntu
w'indwanyi. Abanyamerika rero ntibakeneye ko Uburusiya buyoborwa n'umuntu w'indwanyi, bashaka ko buyoborwa n'umuntu nk'uwo nguwo bateguye, bakaza bakamushyira hariya bakamucisha mu mirongo yabo. Ibyo rero Abarusiya bareba kure barabibonye. Ibi rero bikaba byarongeye kugarukwaho cyane cyane muri iki cyumweru gishize, kubera ko Vladimir Putin yamukuye aho yari afungiye, amwohereza muri Arctique y'Abarusiya, hariya mu bukonje ahantu bita muri Karpe muri Arctique y'Abarusiya niho ALEXEI NAVALNY bamwohereje. Akaba ari ahantu haba imfungwa nyinshi cyane z'Abarusiya, akaba ari n'ahantu ashobora kwisanzura, akashobora kuba muri bloke ya wenyine. Nabonye na Twitter yiwe nyuma y'uko bamwimuye avuga ati banyimuye banjyanye ahantu hari ubukonje bwinshi cyane, ariko ntimugire ikibazo, meze neza. Ibyo rero ukaba wakwibaza niba yarabyanditse ku bushake bwiwe cyangwa se niba yarabyandikishijwe, ntawamenya. Gusa niyo tweet yakoze nyuma y'uko yoherejwe ahangaha muri Arctique. Gusa nagira ngo tumuganireho, tunarebere hamwe uburyo Amerika idistabinga ibihugu byinshi ku isi ikoresheje ikintu bita NGO. Ni ukuvuga ngo ahantu hose uzabona hari imvururu uzahasanga NGOs nyinshi cyane. Ziriya NGO rero iyo hari izo mvururu zikorera amafaranga menshi cyane, icyo ni kimwe. Ikindi kandi ziriya NGO ziba zikora mu nyungu z'Abanyamerika, ntabwo aba ari NGO, ntabwo aba ari imiryango idaharanira inyungu nk'uko babivuga gutyo, aba ari imiryango ahubwo ya politike iza gukomeza politike y'ibihugu yaturutsemo. Urebye za USAID ukareba byaki, ni ibintu biza gukomeza imirongo y'Abanyamerika aho bikorera. Niyo mpamvu nababwiye ngo niyo mpamvu muhora mubona ibintu byitwa za raporo. Nigeze kubona Museveni arimo kuvuga yarakaye cyane, avuga ati sinumva ukuntu haza NGO hakazamo abakobwa b'imyaka 18 19, ukumva arimo kumbaza ibibazo nkaho ari we uyobora Ubugande, nkaho mugomba report, ngomba kumuha raporo y'ibyakozwe kugira ngo nawe ayibwire noneho abamutumye. Avuga ati nta n'isoni ntimujya no kureba nabo mwohereza, ngo mwohereza abantu byibura twaganira. Izo NGO rero ni gutyo zimeze. Hari ibihugu byinshi tuzi, izi za Médecins Sans Frontières, izi za HCR, zizana ibiryo zikazana n'intwaro mu mpunzi cyangwa se mu bo zigiye gufasha, hakanyuzwamo intwaro, hakanyuzwamo ibintu byinshi cyane. Ibyo rero nibyo bintu Abarusiya babonye muri ALEXEI NAVALNY. Na nyuma y'uko noneho ni intambara yo muri Ukraine itangiye, izo NGO nyinshi cyane z'Abanyamerika mu Burusiya ubu zigiye kuhava zose, kubera ko nibwo buryo busigaye Abanyaburayi bakoresha mu kudistabinga ibihugu, NGOs. Uyu rero ALEXEI NAVALNY akaba yajyanywe kure, yakatiwe imyaka niba ari 20 sinyibuka, ni myinshi cyane. Akaba ari aho ngaho agiye gusoreza ibihano byiwe. Abanyamerika basakuza, ariko byararangiye, rwose ntabwo bazongera kumubona. Nibategura undi muntu, bategure n'izindi nzira, kubera ko ibya propaganda z'ama NGOs ntabwo bizakunda, kubera ko babikoze muri Libya, babikora muri iki kintu cyiswe Arab Spring. Buriya iki kintu cyakoreshejwe